talpak taşlap talpak üstüne. Hey, adet bu degençe kim götürdü kim bak. Ben elimin içine makbuller Allah'a olsun. Sağolun, çekindi, ekin. Biyik, sağır hurmatı menen çaba turgan Allah nasip et dep keldiңер. Ataňar jiberdi, baygeli gel balam. Apaňar kütüp atat, balam, dastarkonga jakşı, üy bileňe aman gel dep atat. Emne toy bolsa dagı batabız kabul bolsun. Jaratkan Allah kazanasынан atыбызга jakşınakay mаңдайында турган ырыскыны силерге ролоп берген экен. Ошол кабыл кылсын. Мен атанын уулумун. Allah'ın kulumун деп чапканга Allah насип этип бүгүн тойду жакшы көтөрүп алган сиздер менен бирге кыргыз эли ааламга мен алхамдулилля деп келген мусулман балдары тынччылыкта Allah'ın сүйүктүү пендеси болгонго Allah насип этсин. Амин. Эми оюн таласына жөөчөндөр барбайбыз, Баштадык. Анткени эсиңерде болсун, кыргыз ата бабабыз аламан чаап келген улуу элбиз. Alamandan ulan bölünüp elge kızık bolsun dep jer ulak kılgan eldin mаңдайына talpak taşlap talpak üstüne. Hey, adet bu degençe kim götürdü kim bastı? Alınbek. Namız. Alınbek Kedeybek. Oy, Alınbek'tin takımında baratat. Namız komandanın çavulçusu Alınbek. Oy, Alınbek. Bul Alınbek. Narın gada salttı jerdin kulunu. Kırgızdın urpağı Alınbek'tin takımına gelgen eken bak. Marаны karagıla takımda at jetettep önöktöstörü jardan berip atat. Marаны tozgula. Duduktu it kaptı boldu. Gelçi beri, gelçi kolçağa koygulan. Gelçi. Alınbek balvan. Alınbek balvan. Geldin mi Alınbek? Sen emin bata veremi. Kolçağa koyalım mı? Bunu Alınbek. Bunun niyeti yete mesele kayış. Sevgi mesele temir. Alınbek gel. Assalamualaikum урматтуу туугандар. Бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрү мынакей байкем сарай салып ушу чоң той берип атат. Toyunuz kutlu olsun. Ошол sarayın içi tola mal bolsun. Sarayga koşup saray salыңыз. Har dайым бай болуңуз, байке, бар болуңуз. Кыргыздын сыймыктуу уулдарынан болуңуз. Колдон келсе бир команданы көтөрүп алыска алып барыңыз. Биздин тилегибиз ошондой. Булак болсун, har dайым. Жакшылык болуп турсун, тойлор көп болсун. Амин. Alınbek kimdin tulpar? Kimdin tulpar? Мындай кылып айтат. Бул карагер Alam ödünde жайгашкан тоонун боорунда Kalama деген мыкты балбандын Эхо, Элдияр, Эмко деген уулдарды билесиңер. Ошол Эхонун карагери менен Нарындын балбаны Алынбек 5000 сомду маңдай тери менен кайтарды. Кара келди. Так, дагы бир аламан кетти. Кимден? Дагы бир аламан. Kayın jurtu koygan sonun tay mınандай tekelerdi alıp gelgen dostoru sonun uyuşturup berip atat. Taşla.
Taşladı. Hazır emi Aybek'tin mına atası Ahmet Ake geldi özü. Hazır Ahmet atası bir bata verse toluqqandı bolup bugünkü toy. Ahmet Ava, Ahmet Ake, Ahmet Bayke kuş gelipsiz toy kut bolsun. Kayaktasız kol götürüp koyunuz. Oşant kileçi. Oy bara geldi. Geliniz. Ahmet Ava, selamünaleyküm. Toy kut bolsun, geliniz. Kuanıştayız. Mınanday uğuldu sizge Allah nasip etiptir. Gelin. Çıktı boldu öçürüp koyarımız kanı. Boldu gel ata. Rustam, Müdünüp. Müdünüp Rustam. Alamandın jalın jalbırttata kuyruğun koy koңda talparatkan. Müdünüp Rustam. Katı gün kaşayığın ne? Bolboyt. Düşmeye kaldı. Mana o Halaman mağaranın çeginen çıkıp ketdi. Mıyaktan görünüp turat emi. Ay katıldanlık menen bardı. Ay. Hayran emgek talada alıp ketdi. Rustam sonun kuyruğu ulaş barat dele. Mana toptu suyurep joğun top baratıp taştadı ele Halaman mağarasından çıktı. Bilmeyem, mına diametri 3 metr mınan. 2000 so'm olmay kaldı. Aybek'tin atası Ahmet atası özü bata verem oşol balbanga dep nevereleri menen gelip olturat. Taşta oşonday taştaçı göreli kim enkeyip atat? Kim aylandırıp atat göreli? Aseke aytıp koy sağa görünse. Aha. Mana o en köp patpişigi var. Alaman, Cerulak, Kökbörü oyundun. Blogeri, massalık malumat, Asılbek bir tuğanın sözü geldi. Kanday sonun geremet. Mana Aybek Hasanov'tun Aksarayına bolğon bugünkü Cerulak'tı Alaman menen başladık Kuday buyursa. Attın arışın genen taşta, jerde kaşka menen çıktın, at soruğa kamça tarttın, baratasın balban. Almaz mı? Kim? Barıp taştağanın 5000 so'mdan keyinki bir taşta vengenin 2000 so'm menen sıylanasın jana Ahmet Aybek'tin atasının batasını alasın. Aylandırdı, çalkaladı, bastı. Ereje boyunca kara takım, nakta kara takım menen alıp geliş gerek. Jalga aşırsan bolut, aça basmay yok. Bir aylandırdı. Kim bu? Asker. Oşon tanıp men daha. Ben de tanıyorum. Kaşkat menen, jerde kaşka menen aylandırıp atat. Düşüp kaldı, mağaraga jetpey düşüp kaldı. Teke çıkbaş gerek. Can ele alıp bastın ele go balban. Attı jakşı baksan, at teppey. Gelinçektin göңүлүн alsan eç vakta canınan getpeyt, kusan getpeyt. Getpey gegingdi, ölbey öçüngde alat üydön. Şunday bolup aytılış gerek. Eçki biz bala gezde eçki beker bolçu. Mına Ahmet Avam canımda olturat, Ahmet ake çembi? Kim eçki satçı ele? Eç kim satçı emez. Eçkinin sütü ermende, eçkini satkan şermende bolçu bizdin vakta. Hazır emi eçkinin bağısı 15.000 poldu çapçıp durat. Ne degen joruk bol? Bol degen, Kökbörü önügü atat degen belge. Eçki baksan bakırat, eldin barın çakırat. Alma bağыңды otop, жылаңа çıkılat degen uşul. Bizde hazır Nurmat Sadırov degen önörlü sonun Kırgızdın kolundары gelip olturat. Daniyar Eşmatov, Almaz Şadaev degen. Ermatov, Daniyar. Mana Eşmatov'u kim Taşmatov'u ırçılar gelip olturat bizde. Bugün Aybek'tin mana Aksarayına Alatoo жаңыртам деген сонун ырларын кабында кармап турат.
Азыр мынау таштагандан кийин жакшы ырлар күтүп турат бизде. Аманат. Так, кайра көтөрүлдү, баратат, салбырап баратат, көрүнүп атат. Аламандын маарасынан бир айланып өттү. Кара такымда келатат, жабышып атат. Мынаны бөлүп койгон жан жөкөрү жок окшойт. Бөлдү. Алды, басты. Аутка чыгып кетпес экен. Аут, кайткыла. Болду эми, аут. Биягы кетти. Бактиярга бергилечи. Аламандын байгеси ким бар? Калысы. Бактиярга бериз. Өңөрткүлөчү, маңдайга бир таштасын бир. Кара көз менен четинди келген Турбаева. Бара келди. Бирен кейип көтөрчү эми. Манча келген, колго тийген текени кое берген оңойбу. Бара келди, могу ким болсо. Чыган карагер менен, ай. Мика Сраждинов. Сраждинов Мирлан, Мирланды тааныбай калдык го. Мальчиктин автары. Мирлан кол көтөрүп койчу. Ассаламу алейкум, бай келип бол. 79-жылкы Мирлан келген Турбаева. Мына автары мына ушул Мирлан Сраждинов. Убагында мальчик деген, мына YouTube'дан мальчик десеңер, сонун чыгат. Ошол мальчикти ойноткон мына Мирлан 79-жылкы динозавр убагында төрөлгөн Мирлан бул. Муну менен төрөлгөндүн көбү өлүп кеткен. Ат мине албай курсак байлап, батинкенин боосуна жетпей калган булардын теңтуштары. Бул дагы эле чаап жүрөт. Мына ушундай 79-45ке келген Мирлан. Исхакпы? Эме буларды менден сурай бергиле. Ата жотосунан бери билем мен буларды. Мына доордо атасы ким болгон, кандай чапкан, каякта чапкан, кайсы тулпарды минген, кимдер менен үзөңгүлөш болгон. Колдон келишинче айтып берем сиздерге. Асака чыга элек ба? Жок. Аутка чыга элек. Келгениң 2000 сом былк этпей жатат. Бүгүн таекеси келип олтурат. Ахмат акемдин байбичесинин урматына Айбек апамдын бактысына Жолборс деген таекеси өзү келип олтурат. Кайра эле Микада. Кайрадан Мирлан алдыбы? Келип марага таштаганың 2000 сом Ахмат мырзанын батасы сен үчүн. Паспорт окшойт да? Кайрадан Мирлан Сраждинов басты. Мараны көздөй бет алды. Тозуп атат, жолунан тосту. Көрдүңөрбү? Бул аламандын ыкмасы, шарты ушундай. Жок, кайра басты. Мирлан оңой менен таштап кое турган жигиттердин бири эмес. Бул деген канча деген ашууну ашкан Бөрүлү деген команданы билесиңер. Бөрүлү деген командада ойногон. Мына четиндини азыр түптөп жүрүшөт булар. Мына ошол Мирлан өзү басып аткан экен. Темир молдо кулуп каптарын жеп, жер улактан утуп алып анан ойнойн деп аткан экен. Поляда жүрөт го деп. Билбейм, көрүнбөйт го. Эме, бозатчан ошого деп. Билбейм. Чип, бир отурчу эле. Мен аны өтүкүн көрсөм эле тааныйт элем. Исхак. Бул ким? Дастанбы? Жок, ошо Исхак окшош бирөө экен. Бул ким экен окшош? Дастан не zaman окшош? Çamda balban, bir elenkey, tamayenkey. Oyun bıyıl mına baştalıp, Allah'ın kanday sonun ilevine nam bışkan gün bolu olturat. Akmatova tuğra mı? Bugün jamgır yok. Mana o
магдырап гана көрүп отура турган карачы. Алланын буйругу менен күн ачык, кабак ачык, жан дүйнө кенен, төрүбүз белен. Çap balban, çap. Bir, ойлонбой. Tamay götürüldü. Yetti, aylandırdı, aylandırıp atat. Amal izdep atat, amal izdep atat. Kim bolsoң dagı, hop kalbay, kaçırata bas. Mağaranın tegerete, jolun bögö. Balbandın, takımın çarçat, takımın boşot. Aylandırıp atat. Saldı. Aylandırdı. Ekö aylandırgan, jetektеген koşa gel. Gel. Айбектин атасы Ахмат Мырза өзү келип отурат неберелери менен. Силер ушул акебиздин жашына жеткендей болсун деп атайын бата берип турам дейт. Амин. Ana amin. En eli birincine maklular Allah'a olsun. Allah'ın buyruğuyla bana bağırdı uşuları gelip böyle ulaştı oyunlarını öskürü tazı. Bu deli olsa Allah'ın buyruğu. Aman esen bolgula, ardayım şunday bir soğur yolunlar bolsun, alganlar altın bolsun. Amin. Ha? Dinçokta bolgula, aman esen bolgula. Amin. 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 Ахмат аке, мынау 2000'din 1,5'ын берип туруп, тизгин деп жетектегенге бөлүшүп коесуң өз эркиң. Кол чаап койгула, атың ким? Эрбол, кайсы жердин кулуну? Төшбулак. Эрбол кимдин баласы? Шакирбек уулу Эрбол, чапкан атың кимдики Тулпар? Четинди Шоколад. Четинди командасынын Шоколад аттуу Тулпары менен Эрбол таштап кетти. Kol çağıp koyagıla, balbansın. Amin. Mirlan, sen gelgende namus menen temir unçukpay kaldı. Sen jokta jırgağa çıkan bular. O, bayge bizi tikkende. Belek yazıldı. Yazıldı. Bak gel atçanda, ber gel. Jakşı son, ne? Sonum bolu da toy. Gel. Mandayga ötküleç bunda. Kuruk bolgulaç, kuruk. Gel çay. Sonun manav jerde sonun önör kızmatkerleri, toğjangıtkan sonun ırçı jigitlerimiz kelip oldurat manav Aybek Ахмат Мырзанын toyuna. Gel, ber ötküleç. Ötküleç berim. Ne uyalып otasың? Nарын, namız. Eki komanda ken деп ойлобогула. Nарын, namız birle komanda. Романовка 1, Романовка 2, Асылбаш 1, Черемушка, Асылбаш 2. Айбек Асанов командасы, селекция, намыс 2, Баян Антоновка, Четинди, Келечек, Воз, Белек, 90-чы жылкылар курама команда, Бөрүлү, Романовка 3, Чоңарык, Первомай, 19 команда болду. Жеребевкага өтөбүз, 2 таекке бөлөбүз, 2 подгруппага. Так, андан тышкары мен азыр силерге айтып атам. Келгиле маңдайга. Көкбөрүчүлөр ат басмайын тарткыла. Жеребевканы мен эле алып турам, ар бирөөңдү келтирип салбыратып сулбуратпай. Шалта 1, шалта 2, 21 команда болду. Так, 2 подгруппага бөлөбүз. Адан чыгып келген, Б'дан чыгып келген менен, A'дан чыгып келген утулганы менен, Б'дан чыгып келген утулганын ойнотобуз, утканы менен утканын ойнотобуз. Туурабы? Эле? Жазылды. 2 команда. Нарын, намыс, анан Асылбаш 3 daha bro. Mınalar açsa? 3. Жөн эле эмеспи? Чин эле келдиңерби? Жөн эле болбосун. Кыргыздын балдары жөн эле жүрбөйт. 22 команда болду. Так, биз жеребевканы баштайбыз. Болду. Оюн зоокту, тамашаны четке таштайлы. Эми бата ала турган жер улаттын оюнун аттаналы. Так, мен азыр ушул жерге Татынакай жеребевкага болду. Ушуну менен эшикти жаптыкпы? Эми балдар туура түшүнгүлө. 10 деп чакырганбыз, 1 болду. Эми уят арза.
Калганын аламан бар, ошого чабасың. Суроо жокпу? Туура эле болду, э? Туп-тура баш. Туп-туура болду. Мына, жалпы жолу менен 22 команда кетти. Илим кармап тур микрофонду. Так, мага списоктан айтып тур. Нарын намыс. Нарын намыс, чиркин, Бисмилlah. Bir. Өздері де bir болып жазылған, мына заявкаға. Көрдіңөр, Адлет, көріп отасың, кинодан күліп қойсаң болу. Шындай болу. Мына нарын намыс бірінші жазылды, біріншini алып шықты мен. Даярдаңгыла. Мен деле жақсы даратым менен келген мен. Так, кетті. Романовка 1. Романовка 1. 5. Романовка 5. Романовка 1, 5. Кетті. Мына прозрачный мен бүт açıp қойып отам шул жерге. Романовка 2. Романовка 2. Айбек Асановтың қайнилері 12. 12. Так. Asılbaş 1. Asılbaş 1. 11. 11. Asılbaş 1. 11. Asılbaş 1 11. Asılbaş 1. 11. Черемушка 19. Черемушка деген сонмысы ма екен? 19. 19. Черемушка 19. Asılbaş 2. Asılbaş 2. 21. Asılbaş 2. 21. Hasanov. Aybek Hasanov komandası 10. Aybek Hasanov komandası 10. Seleksiya. Seleksiya 14. Seleksiya 14. Namus 2. Namus 2. 15. Namus 2. 15. Военно Antonovka Temiş 16. Moldokulov Temir jetektep geldi. Gindikkan Tamgan Jeri Sokuluk 15 gitti. Çetindi. Çetindi 22. Kelecek. Gelecek 3. Aybek. Vos. Vos 8. Bahtiyar. Bahtiyar gelsen. Belek komandası 9. Toçkası menen. Aybek özün de gelsen. Aldı yaktan geliyor, yaktan geliyor. 93 yıl. 90'cı Жылkı Muğundar. Kurama komandası Jetinin biri Kıdır. Jeti. Tayık. Börülü 20. Patraf Berkul Romanovka 3. Romanovka 3. 2. Tayık koyuldu. Hayırdı. Tayектің бары қойылған. Бірге ебегілі. Бүт аламандықында чиіп қойғанбыз. Айбек. Biz ошон үчүн сизди еш жака жылбай ойын көрсүн деп атпайбызбы? Так, андан кийин Чоң арык 4. Birinci may. Первомай 17. Şalta 1. Şalta 1 13. Şalta 2. Şalta 2 6. Asılbaş 3. Asılbaş 3 18. Boldum ben. Tuttur oldu. Так, birinci dayakta. Так, мына балдар. Меники да бүттү, жеребьевкам кагаздары, протокол да бүттү. Мына прозрачный деген ушул. Так, биринчи даекте Адлет, сенин даегиңде Нарын Намыс Романовка биринчи оюн, Келечек Чоң Арык, Романовка Шалта 2, 90-чы жылкылар ВОЗ, Белек Асанов болуп биринчи даекке барасыңар. Экинчи даек
Экинчи даекте Алымкул. Аяктасың. Ап бара келди Алымкул. Б даекте Асылбаш 1, Романовка 2 биринчи oyun. Шалта 1, Селекция 2-нчи oyun. Намыс 2, Военно Антоновка 3-нчи oyun. Первомай Асылбаш 3, 4-нчи oyun. Черемушка Бөрүлү 5-нчи oyun. Асылбаш 2, Четиндик 6-нчы oyun. 2 подгруппага бөлдүк. Так, кеттик эми аттангыла. Мына жерди бошоткула. Birinci oyun. Narın Namus Romanovka. Birinci oyun. Narın Namız Romanovka 3. Birinci dayakka çıkkıla. İkinci dayakta Asılbaş 1. Romanovka 2. İkinci dayakka çıkkıla. Жөчөндөр, өңөрүп келгендер, барыңар артка чыккыла эми балдар. Мына биздин маңдайыбызга келип алгылачы жөчөндөр. Мына сакта мыякта. Келе бергиле биздин маңдайга. Ереке. Финалда уақыт барбы жоқпы? Бар. Барбы? Бар. Өттө жыйынтык болбосо, жеке бирден чыгасыңар. Үчөө тең эч кандай жыйынтык болбосо, текени алып чыгып Адилет. Алымкул. Ким? Алымкул. Келгилечи, мен түшүндүрүп коеюн силерге. Адилет, Алымкул. Келгиле. Туура кылдың ушуну. Калса. Ай бара келди. Мына жерде сонун апаларыбыз келип атат, эжекелерибиз, карындаштарыбыз келип атат. Саламатсыздарбы? Салам алейкум. Куш келипсиңер? Той кут болсун. Неберелерди өңөр, балдарды, кыздарды алып алып, жеңем келиптир. Той кут болсун. Айбектин апасы ким бу? Ой бара келди. Иле менен амбышкан, ак сүтүн берип чоңойткон апасы келип отурат. Куш келипсиңер? Тоюңар кут болсун. Так, ким? Адилет. Алымкул. Келгилечи бери, калыстар. 15, 16, 17 жаштагы. Силерге Аллага аманат, акырын чапкыл, атыңар мүдүрүлбөй, ооп калбай, жакшы ойноп кетсин. Романовка 2, Асылбаш 1, экинчи даекке барасыңар. Ары карагыла. Кеткиле. Болду, оюн таласынан чыккыла, мен кайра эзилбейм силер менен. Болду, балдар, бөбөктөр, балдар, чыккыла. Балбандар, белгиле айтам, болду. Менин көзүмө илинип калбагыла. Болду, балдардын мээнеттин жеп койбойлу. Сол тараф, чыккыла артка. Балдар, артка чыккыла. Так, биринчи даекте азыр Нарын Намыс Романовка 3, Асылбаш 1, Романовка 2 кетет азыр. Амин, жараткан, атыңар мүдүрүлбөй, талыкпай, атыңардын эти көппөй, кандай бардың, кандай келдиң тойго, ошондой кеткенге Алла насип этсин. Балбаның бүгүн көрсө тоюнда баш байгени ал, кубан, батат эле. Бүгүн мына жерде олтурган Ахмат авамды, акемди кубантып, Айбекти могу жерде жакшы бир бөлөп, аманчылыкта болгула. Амин. Амин. Түшө алгылачы, эмне уялып атасыңар текеден? Өлгөн теке. Түшө алгылачы, колдон буттан ала койгулачы. Экинчиси кана? Экинчиси калды го дейм. Кетти бе? Жок, нерде? Экинчи теке кетти беле. Так, даекте, даекте Адилет, бу даекте Алымкул. Калыстар, протокол мен үчөөбүз чечебиз оюнду. Туурасы кандай болду, балбанчылыгы канчалык? Таңазалап кеткен, тебетейиң жок экен. Ого. Катуу таштадың. Бирок мара биякта эмес болчу. Айыңа батпасын. Байтал бең кулундап, ошол сарайдан узасын. Мынандай батаны байбичеңиз менен неберелерди эрчитип, чөбөрө жетелеп, кыбырага насип этсин. Оолдар урмат көргүн, кыздан сый көргүн. Оолуң жетсин Урумга, кызың жетсин Кырымга. Ахмат мырзанын 90 жылдыгында Айбек уулуң алтындан така кагып берсин тулпарыңа. 90 жылдыгында кыздарың сайма кокту болот, сайма сайып берсин кыздарың. 90 жашта жеңемди чарчатпай токол алып жашагын. Токолду токсикоз кылып салгын. Амин. Жеңем разы болсо болду. Жеңемдин колун узарткын. Кетти. Кетти, башталды. Жер улак. Достор. Биякта биринчи Намыс, Нарын Намыс кетти окшойт. Даекте Нарын менен Намыс Романовка 3 кетти. Бу даекте Асылбаш 1, Романовка 2 кетти. Экөө бирдей кетти.
даекте турган адилет менен алым кулга тең таразачылык каалайбыз. Берчи бир турган ал жакта эме турат. Термос берип койгулачы жашыл термос. Мындан ичип албагыла, бул ичи деген угур кошулган айыр. Men soyun. Aysi bu altı mı? Ya Bu tekin alamandık eken de Keşinde cep koyasın dostlarım. Ойбой. Мынаны карагыла достор. Экинчи даек Романовка 2 менен ким эле? Экинчи даек Асылбаш 1, Романовка 2, биринчи даек Нарын Намыс, Романовка 3, биринчи даекте оюн жүргүзүп атышат. Оларга дагы бирөөнү коюш керек экен, ошо бактер жалгыз чечишпейт. Ормо текей. Муну көдөмдөн көтөрүш керек. Чүкөлү ширактан көтөрө албайсың. Ай 40 килограмм оор болот. 40 килограмм. Аламын кадай болчу. Билердики ка? Көлөрү келгилечи, дагы бир керек болуп атат. Бактер жалгыз болуп калып атат. Судя шайланган барбы, ат жок болуп коя. Айбек бир ат барбы доска? Бар. Менин аттарым мына. Тигине. Мына. Болсун. Убакыттыбы? Ташта болду. Ташта. Кай калып ортот. Урмат ташта! Мана эми бул теке менен оюн жүрөт эми. А даекте Нарын Намыс, Романовка 3, Б даекте Асылбаш 1, Романовка 2. Вакыт токтоп койгула деген сер болду, жүрөт таштап кетти. Мана Актеке дароо көтөрүлдү. Актеке дароо көтөрүлдү. Аут. Чыгырык экен, чыгырык окшойт. Ары аңга асып. Аутка чыкканга байланыштуу мына таштап берди. Турба айда. Мына эме кол жүрө баштады. Басты. Алымбек. Алымбек биринчи аламан байгеде 5000 сом байгелүү келген Алымбек кетти. Кетти. Нарын Намыс. Жалгыз бар. Кызыл бирлик Эхонун карагери менен айдады Алымбек. Баратат. Мен айткан кичинекей бала. Так, ташталды. Адилет кара эми. Бар. Салым Алымбек. Нарын Намыс, Романовка 3, Адаекте Алымбек таштады. 1-0.
Кетти, жалгаштыргыла. Нарын намыс Романовка 3. Вактыңар аз калды. 1-0. Hayda dökü. Dökü devlet namus. Dövlet. Ketти Dövlet. Dövlet birinci oyunda kepka menен oynап атат. Hiç kim yok, hiç kim yok. Sokurdu, taşta dese taştay turgan жердесин. Романовка 3 мыкты коргоп атат. Салым таза. Кетти. Нарын намыс birinci беттешүүдө Романовка 3'tü 2-0 менен ыргытты. Келечек Чоңарык. Birinci dayeке Келечек Чоңарык чыккыла. Асылбаш 1, Романовка 2 даекте эмне болуп атат убактысы? Алымкул карап атасыңбы? İki dayakta. Vakti bitti deydi, ikinci dayak, belek. Экинчи дайек, убакыт бүттү. Эжеке, жер улактын эрежеси боюнча бирден чыккыла айдагыла. Болай, тездеп койгула. Чоңарык жок келелек. Yok, bir komanda var eken. Жекеме-жеке оюндар бар, балким чыгып калат. Жок, Birinci dayakta aytып атат. Келечек Чоңарык. Чоңарык, келечек ким бар? Чыккылачы. Келечек çıktı, biri çıktı, biri yok. Келечек, кол көтөрбөйсүңөр, чыктыңарбы? Мындай кол көтөрбөйсүңөр, мен силерди көрөйүн, таң козурайындар. Жок, Чоңарык. Чоңарык барбы? Чоңарык барбы? Мен 3-чү жолу сурап атам. Чоңарык чыккыла. Келечек дайын турат маарада. Байкалар аттарын жүктөп. Так. Романовка шалта эки. Келечек автоматтык түрдө чыктыңар, кол көтөрүп койгула. Уттуңар. Технический поражение Чоңарык жок. Романовка шалта 2 чыккыла. Романовка шалта 2 чыккыла, биринчи дайеке. Так, биринчи даекте азыр жекеме-жеке болуп атат. Анткени 10 мүнөттө 0-0 эсебинде чыккан, азыр 1-1 ойноп атышат. Романовка шалта 2 чыккыла. Мына Сарооз балапан жөжөлөрү го жанагы Романовка. Булар деген Айбектин кайнилери, таңдыңар 15-17деги бели каты элек жигиттер суранды, биз айттык, түшүндүрдүк. Чаап келели, Ерланбайге шундай деди, Аллага аманат. Чыкты. Романовка шалта 2 чыкты. 10 мүнөт. Адилеттин даегинде А даек. Так, экинчи даекте биринчи жуп. 2 мүнөт бересиң, Бактияр. Ким бар оюн таласында? Көтөрүлдү. Так, А даек кетти. Романовка шалта 2 кетти. Ой, тетиге оймете берет. Раста эңе берет. Раста эңе берет. Ой, раста эңе берет. Бактияр, куласа да, кулабаса да эңе берет. Жон. Teminmey otur ha? Убакыт бүтүп калган. Убакыт бүттү. Калган экен. Экинчи жупту чыгар. Бактияр. Bu bir Экинчи жупту чыгар. daha bir судья керек екен, мага же барбы? Не bu эки жакка эле? Мен чыгайын мен. Кылабайм. Мен эле сүйлөгөн. Ой, сен эле туруп койчу эми. Могу суда жаман ылжыгынчы. Сен чыкканга кайдан болбой ма? Жок. Чыгылса токтомой бар да ама жер улакта. Жок, Жекеме-жеке.
Oyçeng, demiş yang. Yang neyle mazar жоқ қолчақ қойын. Ketdi. Gel atat, жаштар gel atat. Bir şaşılma. Ay, kaşayı kırayı. Жақсылап эле дүрмөттөсөң болмок экен да. Биргейбе устукан бизге тартылат деп таштадың сага. Мойында тартылбай калды. Сында эмгекти карайм. Эмгек жакшы таштагыла, өзүңөр алып келген эмгек мээнет. Кайра кетти. Булар деген Романовка Шалта 2. Так, экинчи даекте Асылбаш 1 менен Романовка 2. Булар деген жеке беттешүүсүн жасап атат булар. Романовка утты окшойт, а? Айдап салчы боларды, айдап сал. Романовка утту. Романовка утту. Болду. Ошондо Шалта 1 селекция. Шалта 1 Селекция. селекция. Bu da eke çıktılar. Şalta 1 seleksiya. Романовка, дайка Романовка, Шалта 2 дайындалып. Жок, ойнопчу. 90-cı жылкылар ВОЗ дайын болгула. Да эке 90-cı жылкылар ВОЗ дайын болгула. Азыр могу Романовка менен Шалта 2-нин оюнунан кийин силер чыгасыңар. 90-cı жылкы ВОЗ дайын болгула. Шалта 1 селекция. Bu da eke çıktılar. Ketdi ikinci dayak. Yol bolsun. Ya ırçıken golda kanunga sarıgız. Barı joktu darıgız. Oy, mo başpayge kulumdu beni kim ağıtып eken? Harmaglar. Bol jer, berekeli jer. Mına be öz ele geldiler. Kulumdu özü taap alыптыр. Buyaktan da çıktı. Kettin balban bastın. Barakelli ayda eme. Kettin baratasın balban baratasın. Jer ulaqtın alçitasın turguzasın hazır. Taştan katı takımdı bir görçü. Mana açıldı o. Açıldı o. Bir aylanış gerek. Maranın gözlerinin umtuluş gerek. Maraga şıkkanı gelmek. Maşıkkanı sendey olup jetet. Barakelli. Bara geldi. Gözge atar merigen bunda turbayby. Романовка Шалта 2. Шалта 2 var ya. 1-0 A'da ekti mına şalıp gel taşlap ketdi. Oy baray geldi degenge jatpay kaldı. Ötüp ketdi. Arkada ekte. Azamat gitti. Azamat Şalta. Kara Adilet. Taza. Şalta çıktı mı? Bara geldi. Kolçağa koyulu. 90 dayeke 90-cı жылкы жигиттер bir komanda ВОЗ çıktılar birinci dayeke. 90'larga kim çıkat? 90'larga ВОЗ çıkat. Siler degen жылыңар жакшы экен 90-cı жылкылар. Mına bu. Koş takım menen kep barada. Alay diley.
Балбандары учкашып чаппагыла. Эки киши бир акка учкашкан юридикалык жактан туура эмес. Бирөө жигитчиликке жатпайт. Даеке 1 май Асылбаш 3 дайым болгула. Биринчи даек 90 менен ВОЗ. Воен Антоновка менен Намыс 2 чыкмак, Намыс 2 технический поражение берди. Воен Антоновка чыкты. Без бой чыкты. 1 май Асылбаш 3. Так, ВОЗго технический поражение 90-жылкылар берди, ВОЗ чыкты. Белек менен Айбек Асанов командасы. Исхак келди. Исхак Балбан, Кыргызстан Курама командасынын катарындагы Исхакка бир кол чаап койбой жаныбыз жокпу? Бара келди, куш келипсиң. Быда. Воен Антоновка. Намыс 2 Исхак технический поражение берди, чыктыгар. Беле. Birinci dayak tayfasına Belek Hasanov komandası. Birinci dayak Belek Hasanov komandası. Belek komandası var mı? Yok bu. Hey, Belek komandası var mı? Kol götür koygu, Belek komandası. Hasanov komandası var mı? Kol götür koygu. Aybek Hasanov komandası. Aybek Hasanov komandası çıktı. Belek komandası çıktı. Var mı? Meni uyat kılbaydı. Belek komandası var mı? Yok mu? Oy, Belek komandası var mı? Belek komandası yok. Aybek Hasanov komandası çıktı. Doğru oldu. Hanım mındayla çıkaş gerek. Komandası oynat koydu bir kal barış gerek. Doğru ağlasın. 3 yol ayttık. Ne ağlasın? Tak ha. Birinci dayak Namus menen kelecek. Narın Namus komandası, anan kelecek komandası. Birinci dayak ha dayak. Narın Namus kelecek. Azma oyunu otkanlar kimdi? Шалта 1 менен селекция Быдаекти ойнотуп атат, таштады. Belek mi ya? Başka yerine şey. Ya bitti. Ya bitti. Bitti da. İkinci kurumu Mongoliyada. İkinci kurumu getirebiliriz. Bunlar getti mi? Ha getti. Так, Marada bir aylampa büttü. Narın Namus menen kelecek gitti. Oyun talasında gitti. İkinci aylampaga gittiler. Başmarkaga gittiler. Anan четвертке çıkasınlar. Anan finalga joldoma alasınlar. Dayek sonun gitti. Bir aylampa büttü. İkinci aylampaga gitti. Narından beri Namus komandası gelip oturat. Oy Aybek
atasının hurmatına Aksaray'dın mına Batağlı toyuna narından gelip olturat bular. Bular jön gelgen yok. Bular degen baş baygeni gözдөp geldi. Bular Aybek'tin sarayına 10 bukanı at korumga baylap keteli dep geldi. Hayda hayda at dizginin bura marağını gözde yaşık. Ya şalta bir menen seleksiya alım kul vaktim ne alıp atat. Жана ат качканда токтотуп койду го. Vakitni жақсы қарағыла қалыстар жаңылбағыla 10 minut. Bir top жүрдү качып кетти. Gelecek bastı. Gelecek bastı. Oy gelecek. Ay düştü düşkön жоқ bu. Düşpeye kaldı. Ne güzel şu düşpeye kalgan jaman. Ехали цыгане, пели песни, хер понять деген ушул. Salım bolboy kaldı, kayra aydadı, kayra çaptı. Şalta bir seleksiyem ne oldu? Alım kul. Ha boldu. Birge bir mi? Boldu. Acaba nerede? Ay Cengiz. Bir demet düşünüyor atasın. Ben şunday bir ayıp verip atan bir demet siz. Bir de oturan bence. Bunday düşünüksüz he bro. Niye kılıp atat? Yeminle çağ atat. Yok yine al konu var. Biz o biliriz de. Ayaktan girip atat. Ayaktan girip atat. Yok bu şaltanın neyini ki ne ya? Gelecek. Gelecek kayra bastı. Canağı katanı caygarayın dedi. Gelecek, geleceğin gen, telegeyin ten bolsun dep koyabız mınday baskan ulakçıga. Ayda atыңды müdürültpe ayda, can jökör, önöktöştörü kayda munun? Dağ ele gelecektin takımında turat demi. Ayda emi canın bolsa ayda balban ayda gökbörüç ayda. Balbansın. At jığıldı toktotup vakitni karap koygula. Alım kul. Detin develep koy deyip alan ne? Detin 뭐 develep koy. 요거다가요. 수건 바란짝. Жоқ неме Биринчи штаб. Шалта селекция. Биринчи штаб. Şalta bir. Kol götür koğlaç. Yenisi çıtadı. Seleksiya. Seleksiya çıtadı mı? Ve may asılbaş 3. Pervamay asılbaş 3. Pervamay asılbaş 3. Kim bu?
Ya mına Mişa'nın bir tuğanı beri bastırç. Beri bastırç. Ben Mişa'nın ile tanış elem. Sen kimsin? Hiç tanış koyalım. Bana özüme gerek. Vay bana geldi. Assalamu alaikum. Vay kimdin balası ol? Krasavчик. Andrey'in başkası oğlum. Andrey'dim. Bir tuğan ükösü mü? Bir tuğan ne? Atalaş. Atalaş mı? Baldı sen Andrey de koyarsın. Baldı kim atın kim? Timofey? Ha sen anda. Ha, Şaltar. Timo hatırlaysın. Orsun Timofey. Baldı tanı aldım. İyilik. Timofey. Maktı жақсы ойнап отырсың. Atası bir yenesi bölük bir tuğan eкен. Ha ketті. Бұл жағы kim bu? Rustam mı? Rustam. Müdünov koy. Ошол. Pas eкен. Ошол Rustam кайры. Ha Rustam Müdünov basıp alıp oynatып отыр. Narın namus menen gelecek. Ekinci aylampanın başın oynap otasыңар. Bir aylampa basıp öttüңөр. Өзің андан құжы оқыласың. Жоқ, бұлар жаңа шықты. Кімдер? Первомай мен Асылбаш. Быдаекте Первомай Асылбаш 3 ойын жүргізіп атат. Черемушка, бөрілі дайын тұрғылады. Черемушка, бөрүлү, дайын болгула, Мирлан. Черемушка менен чыгасыңар азыр, дайын болгула. Бұлардың алысы қаяқта Судьясы. Бақтияр ол. Бақтияр жақта жүреді, терді да. Бу тайпасын кара, Бактияр. О, бөрүлү кетип баратат, бөрүлү. Черемушка кол көтөрүп койгулачы. Ким дерсиңер? Бөрүлү баратат, даекти көздөй, Черемушка дайын болгула. Черемушка, Аленушка дайын болгула. Ап бара келди. Азат, келбейсиң жака. Салам алейкум. Бай келип алгыла, келдиңби? Камазда бар. Болду. Көкбөрүнүн калыстары эл аралык даражадагы Азат Бейшеналиев келиптир. Таңдын көрү дүнүө бир кем дүйнө. Мана баары келип атат, Кудай буйрса. Көкбөрү федерациянын калыстары Темир Молдокулов, Бекболот уулу Исхак келди, Азат келди. Мана сонун оюн болуп баштады. Бөрүлү келди. Болду, ал жомок болду бүттү. Ал кино жаңа эле аламан ойнойт. Болду. Рустам! Карачы, Адилет, карачы дайеке. Салым, таза салым. Рустам Müdünov таштап кетти. Эмечи Айбек, мо чоң текен мойнун чабалчы. Чабак болчу оюн болбойт. Балта жоқ та. Балта бар да, андай даетти жана балта менен урганбыз. Балта бар? Балта бар да. Аз мо оюн бүткөндөн мойнун чабалчы көтөрүлбөйт. Кетти, ал кетти. Сон баспаранына кетті. Жок, келсе жакшы, аламанга чыгып болду. Сон баспаранына. Ой, каскадерский түрк карачы, бала деген ат үстүнө түшүп чуркап кетти. Кол чаап койгулачы мына жигитке. Мындай күндө боло бербейт, көрдүңөрбү? Мен ушул тууралуу бир окуя эске түшөт. Медет Апык уулу деген балбанды билесиңер, Лейлектин балбаны. Ошол Апык ат жыгылса да ушинтип чуркап кетчи деген имиш бар. Легенданы бир кайталады. Сонун.
да ушинтип чуркап кетчи деген имиштер далил. Мына көрдүңөр азыр дагы ошондой болду. Эми аутка чыгып кетпешиңдер, көп бара келди. Бура тарт балбан, бура тарт. Кеттиң. Тарт. Аут. Эми бул чуңкурдун ичи аут эми. Аут эмес дегендин өзү кыйшыйып эле калат го муну. Аламан бар, ошого ойносун, болду. Чабат атып, болду. Жок. Андай кино бүткөн жана. Так, жакшы келатасыңар. Ар жагын бир өзүң айтчы. Тек болбойт, жөн эле койчу. Бекем бол Олмбек. Kabinanın içine girmediler. Kabinanın içine girmeyi çok et. Kamaz'dın kabinanın içine gideceğiz. Boldu, out. Benim bana görmeye kalmadı. Murat nereye gelsene? Tamam. Görüp kalmadı. Bu tayfası ulak düştü mü? Salım boldu mu bu tayfası? Жеке-мезекке окшойт го. Alım kol. Жан жок дейт. Тиги ойын бүтсө текен акчасын башын чалып атат. Азыр. Oyun bitse tekken Убакыт бүттү дейт, убакыт бүттү дейт. Убакыт. Vakit. Tayfası vakit. 1-0 боюнча чыкты. Намыс чыкты. Namız. 1-0. Namısı. Так, Шалта 2. A tayfasına. Şalta 2 voz. Şalta 2 çıktılar A tayfasına. Ya alıp kol kayıp koyçu. Aldın oyun bitkende tekeni civer. Moyunun çalıptılar. Doğru olur. İyi. Moyunun 3-4 kilogram çalıptılar mı senin? Vallahi kıyına olmaz. Alın kol. Hazır mı oyun bitkenden keyin alda tekeni beri jiberçi moyunun çağıp salalı. Or bolu Şalta 2 voz çıkpaysınlar mı? Шалта 2 воз. Шалта 2 voz. Ne ökoto поражение bu? Бирөө эле уруш керек го. Шалта чыкты. Voz komandası возите. Завоз кылгыла. Шалта 2 күтүп атат го силерди. Voz. Аркыларын убакыт. Черемушка бөрүлүү дайын тургула. Dayın. Çeriyormuş da sonuna. Sen şunu bakalım. Черемушка бөрүлүү дайын тургула. Ошо тай казан өтөзөрөлүшүнү да жеңе. Билесиң, ким чаап атат, ким көтөрүп атат. Voz barmı voz? Рация керек та ушундайга чейин. Ал ичинде командасы тигип атат. Алар тияк баратат. Бөрүлүү да алар. Эмечен чыккан. Кел аткан ба. Экиге бир чаба берчи. Voz komandası. Çıkara örgünde bulursa 2 olur. Tenke çıktı, buraya sıkıntı. Çıktı. Yaşlı futbolda bol. Haydi. Gittin erde var.
Qaysı men? Birinci oyunu unutamadım. Bölünün arasında birinci oyun bolot da. Бар екен ба? Kasalar koydun, götürmedin mi? Hazır bu oyun bitkenden keyin ikilerin oyunun yakını olmup kaptan oldu. Ova. Teke oldu mu oyun? Az bitsöyle ap gel. Gördün çağırsaydı. Oyunun 3-4 kilogram al bazak jaman oğur olur pazar. Маларда. Forması can tuttu. Bu qaysı komanda jigitler? Çetindi. Hop barakel. Annen durğaz yok. Yetten açıldı. Hop bastı. Smake. Toxtot. Oy qaşaygır toxtot. Düşmeye kaldı. Düştü. Taza. Adilet salındı. Taza. Salın. Smake de koydu. Şaltaya geçti ya. Hey. Seleksiya. Ramonov ketdi-yu? Seleksiya. Tek oyunu kaldı. Kim bilen chiqinglar keladi, o'shandan chiqaradi. Böyle oynadım ben. Kulaklar ağır oldu. Ha, sizlar Ramonovga ikkisinglar-da. Seleksiya men. Kızılcar degan. Başlayın. Hayfarta tem. Алыс ташлап қойды аял эле. Жоқ, жақсы. Ешқандай алыс жоқ, Айбек. Ең жақсы. Бұл ойындың башында, бұл ошонда ким менен кетти? Жанагы бос. Bu qaysi boss menen neme ketdi? Şalta 2. Bastı. Hem çık şimdi. Kuyruğun çuvatardı. Çık. Gitti. At dizgini koy ver. Boz kettin. Bu kaysı? Azamat Şalta. Şalta 2. Şalta. Alıp geldin. Bir aylandır. İyi mi? Hop. Vay. Salın duduk dit kaptı oldu. Çeremuşka menen börülü. Kim? Mirlan. Ada yeke gelgileçi. Çeremuşka. Börülü turat. Çeremuşka kol götürgüleçi. Tanı olalı. Hop bara geldi. Gitti. Jol bolsun amin. Mana azar mana. Börülü menen Çeremuşka gitti. Asılbaş ekeni ciğer, moynun çağalı, hor bol otat. İlim bak, BTK var. Bak, Tamar için iş yok dedi. Tamar için iş var. Kim var seke? Tamam. Şaşpayım mı? Koy, şunu tartıştaydın. O da özünü buluttu. Çeremuşka börlü komandasını alıp ket, jok kıldı o. Kayda yetişti bular, karap koyulaçı. Kötörün. Börlüğü git bastı o vakti. Gel Baltan. Ay Baltan ap gel Çaybek. Kimisi o aldı? Ya. Çapç, berç. Börlüğü. Buna börülü baspartat ulaktı baspartat. Dayeke jakındap kaldı. Bir aylandırdı.
Черемушка катуу коргонуп атат. Дагы өтүп кетти. Pas berdi. Pas berdi. Taza ketdi. Черемушка аябай катуу коргонуп атышат. Saldı. Taza. Taza. Salım 1-0. Судьялар var ha, hem o Karaatcan ha, çık. Romanovka seleksiya dayındangılar. Romanovka 2 seleksiya dayındangılar. Vayın Antonovka Asılbaş 3 dayındangılar. Jigit. Barakende. Börülü değil mi? Börülü. 7. nomerde Börülü komandası buna. Basıp baratat. Gitti жалғыз. Салым болбай қалды, салым есептелбей қалды. Karakoş mu? Salım. Yok, monitör tut koy. Alım kul salım mı? Salım. Çetinde 1-0. Hayran meynet Börülü. Olgundan bir aylantıp koysan Börülü. Артыңдың бұты басып баратат, қарап қойшы. Басып атауын. Çetindi bastı. Oy oy. Salım. Çetindi 2-0. Sal. Asılan bütün oyunu. Şimdi yardım atmak istiyorum. Çetinmeyelim mi?
Айбек, эмне ак жылда чабалы, эмне көтөрө алышып кетет? Ак да оор болот ал. Жеңил болду. Ак жеңил эле. Жеңил болду. Жетпей атпай карабай сулап атышпай булар. Arkada Ulan Aybek sıla oldu. Vakit. Bölülü. Romanovka 2 seleksiya. B tayfasına. Romanovka 2 seleksiya. Börlü jengdi de oşanda. Etiler emне? Романовка 2 селекция бар. Ata Я каратекен чапкандай не көрдүң, эми көтөрүлүп атат. Жанко, давай, Жанко, болем, бас. Вайын Антоновка Асылбаш 3. Birinci dakika. Не читадыбы? Ötem kısa. Alım pul taza mı? Кимиси читады я? Жанко деген бол. Романовкабы же? Жок, селекция. Селекциябы? Айба сен команда не болду? Алишер айтмача мотивацияны көтөрүп келди кылат. Antonov'da. Asılbaş 3. Var mı? Paşta! Кетме. Hayra götürdü. Janko dedin mi? Kim dedin? Жанко эмес ал. Ha başka o. Ha karşılaş komanda eken ha? Могу экөө эмне болду Романовкада? Эки жакта. Экөө жүзүндө бар. Şaşılbaydı. Saldı. Sağ 2-0 ya. 2-0. Taza. Önüne çıkıyor bu. Таза чыкты. Ты ким жактан я? Селекциябы? Селекция. Бул эме? Айын Антоновка Асылбаш 3. Yok. Бар бар. Экинчи күн боюп жүрүп. Bölülü çetindi. Бөлүнүү менен четиндейм. О, бас. İskak. Basparatat İskak. Kırgızstan kurama komandasının oyuncusu İskak. Börülü çetindi. Ne aldı? İlk hoş koymadı. Selekse aldı. Аларга кошулбу. Маған алмаштырып жүргенде қой. Кетті селекция. Айын Антоновка. Селекция кеткен. Антоновканын Асылбашка, э? Narın Namız, Şalta Eki, Hasanov komandaları, kapitanları gelgileçi bir yaka. Narın Namız, Şalta Eki, Aybek Hasanov komandaları, kapitanları gelgileçi bir yaka. Kapitan değil, yalnız ele geliyor. Sen de gel.
Kapitanlar değil, bürömlerle. Birden. Öyle mi sen atın? Tamam. Ya uzun da taş var da. Yok, bu emas. Aqın çalış. Vay vay. Hazır bunday qilamiz. Antonovka çıktı. Kim üçlü tartsa yemeğe gider. Direkt direktine çıkarttı. Свободный oldu çıkarttı. Küçük vakti. Direktini tartkan oynuyor. Utkanı menen 3. Yesalov jana küçük vakti kalmagan oynuyor. Üçlü kimге tartsanlar? Şanta eki ya. Birinci narın namız. Sen bunu yakın tuta oldun ne? Nokta karmap dur açmayın. Vermeyiz mi turayla? Şalta. Eme açıyor üçün olur. Erkek. Allah oynamayın ıskatçı. Yavru katın al. Nasıl gittik öyle? Ben bu kutayı verdim. Kutayı mı desek? Caman azapla oynuyor. Bas ağzına bas. Dökün. Narın bazı oldu. Narın bas. Abi şu balayla basmasak canatan beri. Ya. Oo. Dövlet de bayağı kahramandı mingen. Mo bolbaytay. Ya bu cerulak değişti ki yok da. Mon tölenke koydular. Ha artdan salsa olur be. Al emin de kazanda olmaydı. Ha, anda jığıt kessede bolur etken da tartıp misal. Oldup kesse. Негизи правилан гириш керек. Казанда жана правила гириш болду. 1 метрде. Oo. Буларды да мындай. Катуу чаап берген чекте коюш. Тура эмес да? Катып жет. Травманын баары ушу жер улактан болот. Дел ошондон болот. Бала жакшы эле болду экен я, кулап калган. Кетти, ой. Смоки. Azagir! Azagir! Azagir, блядь! Azamat bazı oldu. Ma monday oldu da. Нарушение да. Jo jana da ушундай болгон да. Нарушение азыр. Судья какта жок, бул судья. Бая урмат Дана жана экөө ушундай болгон да. Эмне болду эле? Азыр кол салбады, бун зем салды артынан. Артынан Жок, адам катсын болду. адамды болбойт. Улак кармап тур. Жок, өзүнө мун таптырып. Судья деген какта жүрөт. Жок, судья. Кайра Дөөлөт. Судья сен эмен болчу жана. Сен атын минип жүрбөймү? Ya kimle atmadın mı? Yine adam!
Kaçkılı. Out, out, out. Ha, bu A tayfasında судья kim ya? Alınbek baskan ekan. Çıktı. Smake tart var. Aybek Hasan'ı tamamlasın bir de oldu Aybek Çıkarak başlayalım. Halal çıkardı. Arzumatlarınca söyle oldu bizim işte torçak bir kamanda para zeyni öldü. İkincisinde çocukların kaldı. Alım kol. Ой, гол атып отыр. Мынаяқтан да күн тетеді. Мен де эшикке чык. Алым кол. Börülü çetinden ne oldu? Börülü. Çetindi de. Çetindi. Çetindi uttuğu kol götürüp koy. Seleksiya Vayn Antonovka. Çetindi kapitanlar gelip koyulaç. Gitti o zaman. Seleksiya Vayn Antonovka. Çetindi kapitanlar gelip koyula. Yeng o zaman. Güçtü. Katı olur toplayayım o hafta. Smake ketdi. Smake. Kana. Seleksiya Vayn Antonovka. Kapitanlar. Seleksiya Vayn Antonovka. Жігіттер, мұндайда 3 команда қалдыңар. Жеребек қатардасыңар. 3-3'tü ким алса, чучуклап болот. 1-2 ойнос. Канды 3 менен кармаган, чучуклапты кармаган менен ойнойт да, ким утса болду. Забыкка финал. Түшүндүңбү? 3 қалды азыр. Сиз туруңар. 3 ким кармаса, 3 ким кармаса чучуклап. Өкөн бүт турат, өкөн ойнойт. Üç karmağında öyle gittik ya. Короче, o Papanyas evet bunlar. Seleksiya 1 karmayıp ikinci Vayn'dan tam üçüncü gitme. Seleksiya 1. Açmayın. Karmak açmayın. Evet. Maçı. Seleksiya 2. Ökümar oynaysın aslında. Ökümar oynaysın.
Azat ne? Bizge sen yok. Seleksiya chetindi. Sağolbay tadı. Azamat, Azamat. Daha çıtalık mı değil mi? Öyle bir başladı. Yo, 0-0 azınca. Ey. Azamat çalta. Aşıkçalar çıkkıla oyun talasından. Ar çıkkıla aşıkçalar. Göçender ar çıkkıla. Bahtiyar qarap koy, oyun talasını boşatıp koy. Çıkkılar, oyun balanın emgegin jebegile. Çıkkılar. Daha bir dakika olsa sıkmaya kaldık. Arı, göçender, arı çıkkıla, atçandar, aşıkçalar çıkkılar. Katı olmasa da bir yerde. Daha çıtalık değil. Çıktı bu. Ya bu her çoğal tetikler daha. Dövlet jul olgan turbay ba? Vaqt jek. Adlet, vakit be. Jekeme jeke. 0-0. Tak, çetindiğe vakit verdik. 10 minut es alış gerek. Erece boyunca. Çetindi es algıla. Jakşılap es algıla. Sizler jakşı oynap çıktılar. Erece boyunca sizlerge mına vakit verdik. Attın basmayını boşatıp es algıla. Oyun talasına girip aldılar. Şalta menen narın namız. Narın namız şalta, cekeme ceke. Kalız. Ortada kalız oyun talasında. Mana gitti. Dövlet menen Birinci cüp. Dövlet menen Azamat. Azamat. Ey. Azamat menen dövlet. Cekeme ceke. 2 minut. Kök Azamat. Dökü. Dökü endi dökü. Bastı. Kaçırata bastı. Narın endi. Yemi. Baratat dövlet kana. Gol boyutta mı oldu? Ha, yok. Kulaktan karmalatkan eken. Saldı. Bara geldi. Narın çıktı. Narın namız cekeme cekeden utup gitti.